Haga jingle kaya kini rung Eurocup Arhajar Arpeu Sau ke bahap haga grup A hapring ke Cyprus Persia ke Scotland. Haga ni jingle kaya ke Scotland kalala belim dan lai lanon. Haga jingle kaya ke bahap haga grup D ke Turki Persia ke Armenia. Haga ni jingle kaya baru artli ke Kenhun kia khai da Marshigol. Haga jingle kaya ke bahap haga grup D hapring ke Croatia Persia ke Latvia. Haba pai syakani ke jingle kaya ke Kenhun Luka Modric ke Croatia. Kalala belim ya ke Latvia da San lanon. Haga bau Bruno Petkovic player jong ke Croatia oleh yo bencep Argol. Haga ni ke jingle kaya. Haga jingle kaya ke bahap haga grup A hapring ke Georgia Persia ke Spain. Haga ni ke jingle kaya ke Spain ke lapan mi madan ya orang ile kaya badang kena ujongka ulam ini Yamel ubadang kan rius nem karta. Haba pai syakani ke jingle kaya ke Spain ke la job pun dan nyau lagawai. Haga bau Alvaro Morata oleh yo bencep hat-trick haga ni ke jingle kaya. Kata haga minit ke ba Arpeu Sau Peu ban riu Peu San. Bad ulam ne Yamal oleh yo bencep Shigol haga ni ke jingle kaya international penengkong ke Jong-un. Haga jingle kaya ke bahap haga grup J hapring ke Portugal Persia ke Slovakia. Kibare ki artli ki Kenhun ki badon haga kerdan ke banengkong bad ke baar haga grup J. Haba pai syakani ke jingle kaya haba sedang jong ke kela step. Omdon kino ki bala beting kijar bad dai shwa ban kot ke kela step kata ke minit ke ba Sao Peu lai ke Portugal ke yo bencep ya ke gol ke banengkong haga ni ke jingle kaya lengbau Bruno Fernandes. Bad ya ke bol lai rapat bu Dau Silva. Bad dai lemang ke Shigol jong Bruno Fernandes. Hadu bukut ke jingle kaya omdon shu ki bala beting kijar bad ke Portugal ke job dai wei lanon. Haga jingle kaya South Under 16 Championship semi-final hapring ke India Persia ke Maldives. Pai syakani ke jingle kaya ke India ke layo bencep Argol haga kela step kata haga minit ke ba Arpeu haga minit ke ba live nriu. Henry haga kela minit ke India kadang kam klan shishu haga baga layo bencep adu nriu gol tang haga kela minit. Ya gini nriu gol jong kari India lai gol layo bencep dagi rangi lekai jong kari kasi. Wala dagi yo benilek kai tang haga kela minit. Kata Argol layo bencep dau aibor lang kartang mau. Ubali yo bencep haga minit ke ba nriu Peu bad haga minit ke ba pra Peu Bad Shigol layo bencep dau man bha kupar malngyang haga minit ke bah Niau Peu. Bad hadu bukut ke jingle kaya ke India galala bat lim sup ya ke Maldives ta pralanot. Bad yorong syaka final jong ke South Under 16 Championship Arhajar Arpeu lai.